te tonu le lua sifuru fai tu la utonai. O si tia ile au fa inga oe wa fia li siama i le fitu se lau fa sifuru balu. O uporu o fitu se lau lua sifuru ono tangata u fa maonia i lato suenga o maua le COVID-19. Ai o savai o si tia nei le lua sifuru lua. E se furu fa afe fa se lau tolu sifuru tolu i lato na faya suenga po testi le stofi lua sifuru fa mati. O fa mawina i se lau lua sifuru ono ngase ngase fau o le fa mai o lo pesi ai nei le langi. Ma au fia i Samoa. O lo wha mawina pea o le mātutua mai le sifuru lima tausanga anga i atu le tolu sifuru iwa o lo maua lunga i le pasene o tangata i le atunu ua maua i siama o le COVID. O tangata ua fia o lo ili no fuanga wha apito le mau tangase ngase i mato tua e to valu, tu mau pea na le eise isi o a fia i motu o manono ma a polima, e wha pena fo ina le eise tangata o tau fia i potu mo ngase tinga aina. O wha maumongo o wha iloa le mitanga aluenga le soifua maloloina ma le komiti o wha mlawi wha fusei. O wha mawina ai le fitu se lau fast food walu tangata mai le lau tero le tātu o tanu o maua le siama, tanu mai le stofi o mawai, na maua ai le tangata mua mai tua wa fia i le wha mai. O talia le taitai o le itua ngai wha pere whai lau tūsi o le vaenga wha upu whai e pui ai a te tau o tangata. Ai mai se le suilango lango le tamai ta ilo ia le fionga mai ava vise kota Peteru. Le wha ai unga le wha amsinonga sili e peo na wha maoni ai o lato mōrianga o le wha le minga o le wha amsinonga. Ai le ai ni wha salanga. O le whelo inga ma se vaenga o tu stala le stofi na wha ilo ai le atu langa ma wha ilo a fo il to wha le ala li pule rimoni a yafi. E le ise manatu e toi apili pe talo sanga i le wha amsinonga. E toi ilo le wha ai unga wata o toi nei. O le o tatia le whaingo na huto whaitau iai. Ia o le whautoanga ma le tali le whionga le teitai. Ia o le ua tatia le tutulua sa. Pio le anganga le sa ila ua. Ia tatia le tutulua sa o i whamsinonga na watu o lai tangi. Sa whasanga i lai tu. Ia matangi fo i lea whasi a maise le tangi contempt of court. Ia le alua iai le ingo le wei nei. Ia o talia fo i o le anga i lumar sa. I le fo se sono finangalo. O se manato mato e apili e ala tatia e fape ala tato tua ile tua ni me umai o me ia mo to file mo mo la ngai luma ai mo tato malusiang e ama tato tu ngai me ngai fatima e le covid e pe o le fa mai o me tawo na termine e le o ve foi le fai onda mai na e tato tam fai ave se tato fa no ta ingale ne e ton fiti mo covid. The court says you lack understanding of the harm you've done and the ramification of your actions. Do you agree with what the court said? Yeah, I'm so hoila le utano. I can't go into details. Ele foi no utano fala o Chile. Jono dela. Anga ele se fama sinonga na faia. Ele se fama sinonga na faia. Ole ana fai ele ise va no fincho mai ai matou. Mas a nei defend ai pe a tali to defend il matou. Na fo an fai o talang. O au fam talanga. Au talava o ia cha. O tele o fam talanga ia na fai. Na ma fo mai fam talanga. Fo mai le court of ale Supreme Court ruling. Ele fai un ale Supreme Court. Pe nana matai ona fai matou ya fam talanga. Ai o pean talno ia o lo wana tertununga uia malo wana opinion ia ele fu ele fai un Supreme Court ave mo la inga le tu ele nei fia fi mo fai ona tato peiloa I nei foi a wala talu ai le tato le fa mai le wa pesi ai fa tai o te wai fa fea tu mo moli lava se nganga patai ona o tato tangata lango tato supporters wa halu ya anapo male nei fo yaso o te sota I mai lava ma lo lava ile tulanga wa ile fa masinonga ele o se fa masinonga fo e faingo fia fa tai le tua o le o tau nu unga wa yai ia o le la wa ai fo I male to ai I le tulanga o fai unga I le ai se tala e to e fa popo peto ese I le fai unga wa au mai o
o mea na tutupu I lātou sanga, e peo na au mai lava I tutono o whai unga o le whamasinonga. O le ainga lewa iai, o se naunau ta inga I le wā, o taitai, o le awhionga le pāle mia, ai mai se fōi le taitai o le HRPP, o le ngona lava sa iai. Ia tātou whātua nai, o a fōi ni upu sa pelava stai nā taimi, ia whātua nai. Ai tātou a ngai luma, a wale nofo file mu o Samoa. Mai le nei foi vai tau o tātou iai tutono o le tūlanga le COVID. E le o toe mana mia lava se whaupunga, e toe la si ai mea o tutupu. Ioe, e avatu foi vai mahalui puenga. I se whamtalanga foi e na le tau tama lii, I le whaafuponga anga le atunuu. Ia, ai whaatawa ina lava, le whai unga wa iai nei le whamasinonga, le ai lava se toe, se tala e toe whaopopo iai. O se isi lava manatu e whaopopo iai. O le whai unga wa au mai, ia au foi, wa autalia ina, toe a fua, ia se tae au fau, e le pōpea se nuu, mai o se langona nā. Le tamaita I lo ia le fionga mai awa vise kota Peteru. Ma le fionga I le sui fai pule le fai lau tusi o le pati wha upu fai o le hero PP. Le tō wha le ala I le pule rimoni a yafi. E ei nisi o lo ngā lului le li o tau pule ngā le maloa o wha tino ngā yo inga uma mo le pui pui o Samoa le pipisi o le wha mai COVID po le coronavirusi. O lo iai winga tau wha leanga ma tau lama lama. Ma o lo iai ma le fasili pe o le ale a nganga I lea tangata po ni tangata. O mafu ai o na lātou ave I tua I le lautere o le tātu o tunuu. Ni pepa o wha maunga o whau tuanga. A o le io o le kāpeneta e whaia le whai unga muli muli. Ma au mai ai le fina ngalo alo I o le malo. O le sululu o le I whaasi le sila le te tai o le malo le toi wha o popo le lua vā yaso. E tapuni ai le tātu o tunuu. Ai sara lau I lungo le api o fōlinga le ata o le pepa o le whautuanga mai le komiti o whaavlawe whaafusei. O iai ma whautuanga, mo le whaawau leo le tāpuni o Samoa, mo se lātou whaiunga. E mama I tua lea pepa o whautuanga, ai le io I le teimi e saunua whalawa I tele ai le fionga le tamaita I pāle mia. E whaailoa le whaaiunga o polo a inga o vavao, mo le pui puinga o tangata uma mai le whaamai. I le whaatala noanga le tamaita I pāle mia le fionga a fia mea Naomi Mataafa, ma le suiso upo le ofisa o whaamtalanga le malo, na whaelo aiso na fina ngalo I lea tūlanga nā lia li bai. Ma au mai eila na whaautuanga I lea te tau I tangata whainga ngā le malo, o na lātou whaia lea winga, e lea ilo ai ni a mionga tau sili, ma se anganga o le ngālu lue whaatasi, e o pongi ma lango fuafuanga o lo whaatino, mo le manui o le tino. E o lena tatou o le sesinga I la stonai. Na whai ei fo ila upu I le au whasalau no whai le whatal noanga e moni moni. E le lava, le foi le alo ia pea o whaalinga e watu le malo. E foi le e ma whai ei ona iei umale tunu I se malam na maanga e tasi. Ia ai mo e o lo whaia le nei ngā ruenga o le tala tua o ni whamtalanga o le ai le I whai e ni whai unga ai mai se ale o whai ngā ruenga le maro e leo se ngā ruenga le le mea e leo se ngā ruenga e alia I mai ai le whaatua tua ina o ala o mea e whai e tonu le maro au ananpa wane me le tūlai mai papea o ia vabe avela a mai la e se le fautuanga le mai e se le fai unga al kapeneta o te fiata uatu e o lo faia le amio o le kapeneta o le tumutumunga lea ma le fai unga o ngai o inga ale malo o lo tapena mai o le tofina na o le kapeneta la o te faia fai unga I mata upue au mai o le tele au taimi e aloa ia e le kapeneta le fautuanga ua tuina mai.
ia ai petai e fo istaimi e isi ala o whamatalanga e o mai e suia ai se vainga ale kapineta e mai se fautuanga o lo tatia mai o le mela na o le matafa yoi ala na ale kapineta i ataitai o le winga le na o le valawina a le leile whaiunga le leile whaiunga e nofo ai lunga o le whaiunga ale kapineta le fionga le tamai te palemia, le fionga fia me na o mimata afa. Wai luma nei o le fono whaatonu po le Human Rights Council, whaavau malo e ngafa ma le lau li liwina o mata upu tau ai a te tau atunu o le lalulangi. Le fola sanga le komisina o sudu whainga Samoa, le fionga lua manuvao katalaina Sapolu. Ina ua tau au fia le fono tanga le fono whaatonu i le vai so nei. O le fola sanga le tamai te komisina o sudu whainga nei a whaelo ai, le langolongoina le malo Samoa o whautuanga i se lau se furu ma le lua, a le fono whaatonu o mata opu ia te tau tangata soifua uma, mai le au whainga i se lau whaas furu lima o whautuanga, le awa iluma nei o le fono whaatonu. Wa au fia i whautuanga o utaria e Samoa, a ia te tau e maua i e tangata uma le au nanga le leite o soifua maloloina, ai mai se o lo whaataua e le malo le atulanga, i tāpenanga uma o lo whaatino le pui o lo tātu o tanu, mai le whaamai COVID-19 maliva. O whaeloa ai fo i alua manavao katalaina Sapolu le na folosanga, le whaafetaile le malo Samoa i le langolongo atu, i tau mawhainga alo na ofisa o whengai mamata upu tau ia te tau o tangata i le tātu o tanu, e mawhai ai o na apo ma muri tai, i te iala o ia te tau o tangata soifua whaasino lea, i le marienga na whaamautu i pale i wharani. O whaafetai ai fo i al komisina o suru whainga, le langolango atu o sosa i e te tū maonti le atunu upo le civil society. I le wha maabo poino le tā penanga o tu inatu i le whono wha tonu a ia te tau tangata soifua atunu o le lalulangi. E a vea ai masao tu whaatasi o Samoa i le ilo i longa a le komiti wha tonu. E peona si le fia o se isi ngā luenga o whengai nei, ma le vaengo a ia te tau le official komisina o suru whainga. O lana li poti la tamai o a ia te tau tangata i Samoa o le atu inatu, i le pāle mene leo ngā tonu o le nei tau sanga. O tau fia umaso o se ta alonga do tātu o tanu e au fia i manisi o ta amilo sanga na fuafua le whae unga le nei vai aso. E peo le ta amilo sanga raka pita i to fitulo na tolu se furfar ka lapu ta alo le malisi. O le whae unga le vai aso nei na wha tūlanga e wha ngā solo ai. Pei tai o le mama i tua o le siama o le wha mai ma tāpuni o mai ngā ruenga o a onga ma ta alonga o le wha taunu winai. O le tāminu sanga fo le nei na tōra po mai le whae unga o mati telu mai Februari e masani o na whai ai. O no le tāpuni a fo i o Samoa i le vai aso muli o Januari. O no le a fio nisi o le aufai ngā ruenga le soifua maroloi na le siama. E mafua i se vaenga o le pasese mai Brisbane e Australia. Le ana taunu i Samoa, ma maua i alatu suenga wa a fia le siama. E le oiloa se masina e whai ai le tāminu sanga le kapita i tō fitu o le malisi. Whape fo i isi tāminu sanga le kapi. E peo le tāminu sanga kolisima o ngā maurunga na wha ngā soro le vai aso o mawai, ai o tau fia foi. Manuia le whae unga le vai aso, soifua. Tasi lima i whatolu a mo.